Honorable Francis Mwijche okugambe ebi n'obuyaba narambura abahingi b'oburo abarukugesha muri Kyakanda erukushanga omugombora ya Rwengwe. Abahingi nibagira ngu season egi oburutu bwezire kurungi ahabwenjura kugwa nyingi ekyo bagira ngu tubaraganyirwemo bine no kwerarikira school fees ahibarazihe. Esi enjura ebire nyingi emisiri yitu yafa enjura bukuba nyingi oburo bwasya ebyimba tubire byona byakugwa omumisiri byahwamu bemwe y'oburo nebe rya mutwaro mukaga akurugirira kuba buri kuba uburi ya season imwe kare y'indizo debe ke rya mutwaro eshatu kuko kugira ngo hato umwaka gukaba mubi debe ne mutwaro mukaga amasindi okwa mukaga ningo kwa katano okwa mushanzo mucanda otera omukwa munane nzora yaheza kugwa obuba omukwa mwendo mu 10 oyombera hato mu 12 omukoko banzo omwe noreba mutubate bya kusharura. Aba nibagira ngo n'amataka gabo gacukukire tubaceza buro aho noho bashabira bebembezi babo okubatungira ebijumisa. Enyake hwireho kaba tugahinga gera ushanga no ihamwe bihimba byawe cinga kandi ndemwe nkeji ushanga no ihamwe kisha uzawishatize bihimba ko nkati yo tokazi hamwe ahubwo amataka kukura na noburo na hato buturi munkeze shana bwo no burangu bwenaganagire tuburi buro bukwasere musira bw'amataka kukura habwo kucukuka ntuhingo buro bwitu tubantwenda mu kubuguza kwiha mu school fees hato sanga bamwe nubenda ngo batuhereza bwarone edebe yo bore kibanegure mutware 5 omuntu ayenda kuhereza roni ye mutware 2 mwene byo nabyo nebuzubu. Honorable Francis Mwijche yashaba abahinja aba okuhindahindura barukuhinga okubasa kuganyirwa mu cyango kimwe cyo na hati kikabisho kurona mesente nuza no ko misiremwe ushanga umusiri guro batakagugesire ko ngabagurize umuntu akwesente no kugesha utakagesire uburo umwana ushanga gura hari abantu yagurize ushanga kitoke cyo mu rutoke kikomera karere ibyo nibireto bweremo. Mwijche yashaba abashije kubanjira bakazi babo obwe baru kwatanisa nabo omerumetà ryemwe n'abashijamba basa kugesha ako n'imirimo yitu twatanise tugeshe hamwe nyonko mwembezi kunkikahangire binahurira akwa batabagesira ntakuza kubashanga amaduka tubariyo gumurimo gubugesha tugura umurimo gw'abakazi n'umurimo wa buryo ubamushije ubamukazi. Edebe y'uburu bwa hati negure mitware 3 n'ishweka kandi ekingwa cy'oburo abanyabweje no bacikoza mununga ahabwo buhangazo bwacu na no kubahweraho mu kurwana senjara no kure tentation maka amakuru agagasha kwa Juliet Charles Sima.